Uyazi uthola ukuthi usebenza ku-estate. Kule estate inkulu is a Mall of Africa. Yabo khona indawo kuthiwa is a Mall of Africa moya ngapha eGoli. Kune estate lapha eNglish egama layo. Ihlala abantu abarish kakhulu lapha. Serious no kuhlala abantu abarish kakhulu lapha. Lapha abadayisa kunemizi e32 35. Hayi umuzi. Nje iyalandela sinalo eThekwini. Iyalandelana nje kuthiwa lona lapha laba abaqala ko35 laba abahlala lapha kule la gate. Ahlwana ngama gate. Sina sasilolele lechakake leli imizi eqala ko10 kodwa nakhona ngabona kuyi-threat nje usebenza lapho usebenza egate but kunona umuntu ombonayo lo muntu masabe sempilweni nami ngaphuma le gate ngingaba right uloku umvulela igate nje uhamba ngesilahla iphochi 2-seater ukumbona ku-TV uthi lo muntu kuzokwenza njani awuna access kuyena umdabule ngalelo umboke lelike Mudabula ngalelumba omkhulu umdabula bese ngifona uthi Babu Dokotela nginawo lo 5000 wakho nginomuntu omumbe endlela esimanga lengimfunayo ngizomshanga ledliso bese ngikunika ke ibutho elihambisana nalo ekuthiwa esithi abalindandoda wancenga abalindandoda wancenga ukuthi hayi ngeke ngilambe lo mfazi ekhona wathi umase ukhafula ngapha ukhafula emkhathini musu uyawashisa yabona kuma uzoshisa umuthi ushaya umuntu ufuna ushisa umuthi ugxamalazele kuvela isitheko sakho sangaphambili ube nqunu uma usiyawukhulumisa lo muthi uthi mina usibani naku ukudla kwakho umuthi uma ukhuluma nawo wenza lento kodwa idliso labantu elokushaya abantu abahome master sibasabayo ngesikhathi eseqala ekuhluphe ngena ngale esengena kwenye igate efuna ukusiza abuza ukuthi ha wangiziba nje uthi ha bengithi uzokusiza athi ngibiza wena athi yini wangiziba nje ushiswa ilanga yena uthi ha ngishise vese umsebenzi osenzayo ujabulela ukuthi awucomplain uyacomply athi awungeke ngibe nomuntu onjalo nje emsebenzini wami umuntu hayi phela singaxoxa ayisike sigqilazile anoxoxe kamereni anoxoxe kamereni Babu Dokotela sizajale ayibona labantu ufuna sininike ishemane zami niyigwadi nijale ayinika nalabantu sesabane thola umuntu oneshwapha umuntu okhuthele ungathi Babu Dokotela kunika thola umuntu ophila umuntu oneshwapha yena right nanti idliso nginika lona mbambeke lo muntu siyabonga